dalam Jumaat ulama pegah jiwa dum arwah rumah tangga jak sawa anu yang nana kebah laki sedekah masih krek doa gedong bak pintu jaro melayang arwah masanyan geroi mata geingat anu mantong di alam yutulung godnyan masih krek doa bajengon ijah tinggai kenangan patanyo pandang oh mesin mata tinggai bak nawa ngon batenisan truh bak kuburan mangata tanda makanan mangat tanlene pesan tanlene sayang rumah yang raya yang nana harap niba masanyan doa bak Tuhan ngon hati ridha urang yang tanli lun boh tamsilan ibarat karam lam laut raya meampung-ampung dalam gelombang sebab lautnyan bintih jihana tanyo yang tinggai tacita bayang ke urang yang ka dalam kerendah getanyo mangat taih baktilam tapi di godnyan lam seput buta masalam dunia mangat taih bantai metinde ngon supre sutra awate mate lam kubu tae tano ke binte bubung kerendah oleh sebabnya wahai urakan oh lu sembahyang tak kirim doa tanyo melake bak sidro Tuhan supaya godnyan bemu bahagia tanyo melake bak sidro Tuhan supaya godnyan nubu bahagia.